4 igrača koji se ne znaju otprije moraju djelovati kao tim. Žele li u Potjerje zaraditi novac? Međutim, na tom putu stoji im lovac. Krenimo s Potjerom. Dobro vam večer i dobrodošli u još jednu Potjeru. Imamo opet 4-članu ekipu, 4 dečka, u Belotu 200 zvanja. Pokušat će pobjeći jednom od naših lovaca, ali najprije imenom i prezimenom upoznajmo ih. Moje ime je Jakov, došao sam iz Zadra, imam 33 godine, po struci profesor povijesti i pedagogije. Ja sam Dejan, 37 godina, iz Čepina, profesor fizike. Zovem se Anton, 41 godina, iz Rovinja, diplomirani ekonomist. Ja sam Hrvoje iz Rijeke, 49 godina, profesor povijesti i sociologije. 3 profesora i 1 diplomirani ekonomist pokušat će najprije sami osvojiti što veći iznos, onda pokušati pobjeći lovcu, ako uspiju, vidimo se u završnoj Potjeri. Prvi koji će se okušati u igri brzopoteznih je Jakov. Profesor Jakov u Potjeru stiže žurno. Osmijehom se nisam smislio. Dalje. Profesore, vi iz Zadra, a majica Mali Lošinj. Da, a ovo ljeto sam bio na Lošinju, pa eto, za uspomenu. Znači, gdje god da ste bili, tu biste majicu imali. Pa inače imam običaj, kad odem negdje za suvenir si kupim majicu. Sad ste nositi HTV Potjera. Da. Dobro. Profesor ste? Povijesti i pedagogije. Predajete? Predajem povijest. Evo, kombinacija Filipović i Jakov. I Sveti nam fali. To je u vašoj blizini. Sveti Filip Jakov. Dragi moji, minuta za vas. Možemo li? Hvala, možemo. Vrijeme sad. Koji je političar 1939. postao prvi ban Banovine Hrvatske? Šubašić. Točno. Kako glasi španjolski naziv Falklandskog otočja? Dalje. Malvini. Koji je ruski oligarh 2003. postao vlasnik nogometnog kluba Chelsea? Ne mogu se sjetiti. Roman Abramović. Koja je biljka na hrvatskim lipama ako na njima piše latinsko ime Zea mais? Dalje. Kukuruz. Koji je grčki filozof umro ispivši navodno otrov biljke kukute? Platon. Sokrat. Kako nazivamo duge dlake na glavi i vratu lavova, konja i nekih majmuna? Točno. Kojim je državom od kraja 10. do 14. stoljeća vladala dinastija Kapetovića? Kapetovića. Dalje. Francuskom. Kojim se romanskim jezikom govori u Goji, Makau, Gvineji, Bisau i na Kapverskim otocima? Francuski. Portugalski. Ajme, katastrofa. Ispričavam se zbog Kapetanovića. Ma ne, u redu, ja sam se izblamirao totalno. Kapetanoviću, imali ste 2 točna odgovora, to je 7.000 kuna. Srećom, postoji viša ponuda. A evo i lovaca. On ne misli da Charlie Chaplin pere posuđe. Njegovi protivnici često izgledaju kao nijemi film. On je naš prvi lovac, Dejan Kotiga. On ne ide u šumu da bi našao drvo znanja. Njemu su uglavnom sve daske na broju. To je naš lovac Mirko Miočić. A ona ne sjeda na dijete da bi bila baby siterica. Nju će i dvojica teško čuvati. To je naša lovkinja Morana Zibar. Evo, pokušao sam vas malo nasmijati, nisam uspio. Ma jeste. Hoćete 4. lovca? Imamo i 4. Može. U rezervi. Ko je 4? Ja. Tu vam šanse rapidno rastu. Rađe ću Dejana nego vas. Vi ste Dejana? Jaki. Vi ste prejaki. Baš biste Dejana. Pa ne bi, ali prije nego vas. Dobro. Osjećam se kao Dejan Kotiga, onako, pun samopouzdanjem. Pa lovče, izvolite. Dobro večer, jako dobro večer. Ekipa, dobro večer, Tarik. Bog da ja ne... Od kad sam ja pun samopouzdanja, pa ja sam skroman. Nisam završio rečenicu, htio sam reći malo bahat onako, ali bolje, na vrijeme sam se zaustavio. Molim? Ma takav dojam odajete. Da. Kad ga upoznate, pa to je duša... Istarska kamilica. Bebe. Jako je, gdje vi to predate? U Lici, u Perušiću. U osnovnoj i srednjoj? U osnovnoj školi. Evo, poručujem svim učenicima vašim da vas zovu Kapet. Kapetović. Znate šta, kad zaredate 2 kriva, totalna blokada. Ali Kapetović. Ne, Kapetanović. Kapetanović. To ste ga možda i vi malo... Ma nije Tarik kriv. Ja sam uposlan u crnu rupu. Eto. Jeste.
Izlaz iz rupe se vidi. Da. Donio je ovaj iznos, 7.000 kuna. Nije nešto, Jakove. Ja da sam vaš učenik, ja bih vas jako zezao sljedećih Ja, dana. toga mi je bilo strah. Da. Nudit ćemo za nižu 2.500 i za višu 35.000 kuna da prihvatite i da vas niko ne zeza. 35. Što kaže ostatak momčadi? Dejane, Samo nemoj najnižu i srednju. Ja bi se s njime složio, a ako ništa drugo, onda ću ti prijetiti da uzmeš veću. da. Hroje, Pokaži da znaš da je to bila trema. Smiri se i uzmi po svojoj volji. ok. Pokaži što znaš, što boga nije vaš, što je nešto iz mog djetinjstva. Jel? Da. A šta? Recite. Ajmo, Jakove, sad ili Ajmo, nikad. 7, ali nisam u formi. 7. Zezat će vas, djeca. A možda ako prođemo ovo, pa neće. Pa u završnoj potjeri vas potaraca. Da. Pa kako Dakle- je krenula sezona, nije nemoguće. Ne, to je nemoguće. Gotovi ste večeras, vjerujte mi. Poznajem ovog mladića. Dakle, za 7.000 kuna nastavimo s potjerom. 5 koraka do završne potjere, pitanje prvo. Tko je duh u filmu Duh? A. Dennis Quaid, B. John Travolta, C. Patrick Swayze. Jakov je odgovorio C. Patrick Swayze, točan odgovor je C. Plakali. Jeste i vi plakali? Da. Svi smo plakali. Dejan nije, Ja i dalje plaćam. ali je odgovorio točno. Ostao 3 koraka iza vas. Idemo na sljedeće pitanje. Koje premijer ligaše, Kapetanoviće, gledamo kad se za bodove bore sveci i svrake? A. Fulham i Everton, B. Southampton i Newcastle, C. Sunderland i Swansea. Dejane. A znate kako ja stojim sa sportom? Da, sveci i svrake, Southampton i Newcastle, točan odgovor. Bravo, mladiću, 3 koraka da završne potjere. Naš lovac je odgovorio 90-ih sam ipak pratio, nešto je ostalo malo. Newcastle. Newcastle, da, mislim da je vratar bio Shea Given, čak Je, ako se ne varam. bravo. A izvadio Koji je naš Bjošković. igrač igrao u Newcastle? Sada? Ne, koji je igrao? Ko je igra? Marić. Tako je, o, sve znam. Ste vidjeli i to nogomet? Idemo dalje, može? Može. Malo povijesti. Kako je nazvan dokumentarac iz 2008. o rock grupi Ekaterina Velika? A. Budi sam na ulici. B. Kao da je bilo nekad. C. Oči boje meda. Jakove, ste slušali EKV? Je, slušam još uvijek. A vi, Dejane? Ja, Puf. šta da vam kažem, EKV for life. Kao da je bilo nekada. To je dio mog djetinjstva i sve vremenski bend, definitivno. Je, dobro. Točan odgovor, 2 koraka do završne potjere. Lovac sa ružom na grudima odgovorio je kao da je bilo nekad. Odličan bend. Ostao 3 koraka iza vas. Ovim ritmom, Jakove, kapetane, još malo i nazad na brod. Kapetanović. Kapetan Kapetanović, pitanje za vas. Tko je u pjesmi o Nibelunzima supruga kralja Zigfrida? A. Brunhilda, B. Gerhilda, C. Kriemhilda. Istovremeno odgovoriše i igrač i lovac. Odgovor A je Jakovljev odgovor. Točan odgovor je C. Kriemhilda. Naš lovac je odgovorio A i ostao 3 koraka iza vas. Malo nauklo. Zaboravimo, idemo dalje. Koji je hrvatsko-ugarski kralj prisilio Veneciju na potpisivanje Zadarskog mira, 1358. A. Karlo Drački, B. Ladislav Napuljski, C. Ludovik I. Odgovorili ste C. Ludovik I. To je, pretpostavljam, točan odgovor. Točan odgovor je C. Na korak ste do završne potjere. Lovac odgovorio B, ostao 4 koraka, no svejedno vam je. Ja znam da mislim da je Ladislav prodao Dalmaciju negdje 1409. Kad je to bilo? Jel tako? Tu ne, da, kasnije. Možda, tako za 100.000 dukata, a ovo je negdje 40 godina od toga, pa sam mislio da je možda isti, ali dobro. Idemo na još jedno pitanje koje će, nadam se, našem Jakovu omogućiti završnu potjeru. Konj je najviši vrh u Bosanskom, a Glavaš u hrvatskom dijelu planine. A. Kamešnice, B. Ličke Plješivice, C. Svilaje. Da sam živio u davna, pradavna vremena, prezivao bi se Glavaš, sigurno. Tako su davali prezimena, znate. Ti si Glavaš, ti si... Da. Jakov je odgovorio A. Kamešnice.
Ako je odgovor točan, idete u završnu potjeru. Točan odgovor je A. Kamešnice. To sam čak i ja znao kojemu hrvatska geografija nije jača strana, tako da Jakove igrali ste skoro bez greške, odličan početak, ekipo. Da, ali novaca malo, ali dobro. O, biće. Jel dolazi nam... Prvi krug je bio loš. Dolazi nam imenjak na svoju poziciju. Hvala. Dejane, izvolite. Novu sezonu emisije Nedjeljom u 2 otvara predsjednička kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović. Doznajte kakav joj je predizborni program, ima li odgovore na goruća socijalna i gospodarska pitanja i zašto bi bila bolja predsjednica od Ive Josipovića. Profesor broj 2. Dejane, na početku ste rekli samo ja sam Dejan, a imate li prezime? Imam Peroković, sretno oženjen, otac Frana i Gite. Krasno. Šegar Hlapić ima za vas 1 minutu, može li? Može. Vrijeme sad. Koji se broj nalazi uz koenzim Q u kremama protiv bora? 10. Točno. Koji je akronim UN-ove organizacije za prosvjetu, znanost i kulturu? Dalje. UNESCO. Koja je junakinja ubojstvom Holoferna spasila svoj narod? Dalje. Judita. Kojim je nogom Šuker lobao Šmajhla za 3:0 protiv Danaca na Euro 1900? Lijevo. Točno. Koje je drugo ime za kataraktu, inače zamagljene leće oka? Dalje. Očna mrena. Koji je grad u Tennesseeu prestolnica country glazbe? Dalje. Nashville. Kako se u originalnoj trilogiji Ratova zvijezda zove zapovjednik svemirskog broda Millennium Falcon? Dalje. Han Solo. Koja je najjača karta u dobitnoj pokerskoj kombinaciji zvanoj Royal Flush? Kec. As, prihvaćam. Koju državu njezini stanovnici nazivaju Suomi? Finsku. Točno. S kojeg kontinenta potječe sekvoja, drvo mamutskih dimenzija? Sjeverna Amerika. Točno. Koji je brod 1620 dovezao iseljenike iz Engleske na američko tlo? Sveta Marija. Sveta Marija, molim za pogriješili ste. Od 11 ponuđenih odgovora imali ste 5 točnih, to je 17.500 kuna. A sada idemo imenjaku da vidimo što nudi. Dobro večer, skoro imenjače. Skoro. Kramer protiv Krmera. Da. Kramer protiv Krmera. Evo ga, malo ne bolji znam. rezultat, ali što bi rekao Mirko, Može bolje. Solidna predstava, tako kaže moj kolega Mirko. Da, ne znam šta niste znali malo to UNESCO, Judita, zezat će vas djeca zbog Judite, da. dike tervaljenja presveto Juditi. Ništa on to. Marulić, malo Marulića sad doma. Ipak je moj fah fizika. U tako Čepinu. Da. U Čepinu ili u Čepinu? A ne znam, inače sam rodom iz Belišća, ali... Ali kako se kaže? U Čepinu, Belišće. u Belišću se kaže, Mekoću. U Čepinu, dobro. Što nudite? De, a ne. Nudim 5.000 kuna za nižu Uj. i 50.000 i osobni primjerak Judite na poklon. S potpisom. S potpisom. S potpisom. S krnjim imenom. Jakove, sine. Jakove. Uzmi srednju i bježi. Antone. Dođi, samo nama dođi. Nije bitno kako, samo dođi. I Hrvoje. Isto srednju uzmi. Srednju. Ako možeš i veću, svejedno. Melodije Istre i Kvarnera. Sve smo čuli. Ostaću na ovome što sam osvojio na 17,5. Onda ništa od Judite, žao mi je. Može gratis nekakav. Žao Ajde. ništa. Vama ćemo pjevati na kraju Dejo majstore. Ti Kome, si nekome. Bog. Ne možemo D-O. Da, deo. Za 17.500 kuna nastavimo s potirom. Odgovora 5 tražimo od vas, profesore. U redu. Profesore, dajte jedan sad. Koja tvar provodi električnu struju? A. Grafit, B. Guma, C. Šećer. Dejan je odgovorio A. Grafit. Točan odgovor je A. Grafit. 4 koraka do završne potjere. Dejan je odgovorio A. Grafit. Grafit. Izbacite po jedno slovo svaki put. Da. Ostao je 3 koraka iza vas. Sljedeće, molim. Koji je heavy metal band nazvan po srednjovjekovnoj spravi za mučenje? A. Black Sabbath, B. Iron Maiden, C. Slipknot. Koji, Dejane? Ne bi bilo. Ne znam. Ne bi bilo, to znam. Odgovor je B. Iron Maiden, točan odgovor.
Naš Dejan odgovorio je B i došao 2 koraka iza vas. Ne znate to, srednjovjekovna sprava za mučenje, hitno na njuškalo i malo Iako sam potražiti, znao skupiti jednu. slušati Iron Maiden, ali evo. Da. Ali niste se mučili? Nisam se... Pa mu nije palo ni na pamet. Evo popravno pitanje. Može. Kako se naziva pustinjska dina, srpasta oblika nastala puhanjem vjetra iz jednog smjera? A. Barhana, B. Erg ili C. Hamada? Dejan je odgovorio A. Barhana. Točan odgovor je A i 3 koraka se do završne potjere. Lovac je odgovorio C. Hamada. Ja sam samo za Hamadu čuo i očigledno ne znam šta je. Itko, Hamada, nitko. Taktika. A Barhana je... Čeka vas kompletne u završnoj potjeri da vas razbuca onako. Da. 3 koraka do završne potjere. Idemo na novo pitanje. Koji otok ne pripada Filipinima? A. Celebes, B. Luzon ili C. Mindanao? C. Mindanao, odgovorio Dejan. Točan odgovor je A. Celebes. A vi ste Luzon odgovorili, Dejan, jel? Niste? Nisam. Celebes ili Sulawesi, jedan od 4 velika sunska otoka. Mindanao i Luzon su filipinski otoci. Lijepo. Ponešto i ja znam. 2 koraka je opet od vas. Imamo novo pitanje. Za koju je operu libreto napisao Hugo Badalić? A. Eros onoga svijeta, B. Ljubav i zloba, C. Nikola Šubić Zrinski. Odgovorili ste B. Ljubav i zloba. Točan odgovor je C. Nikola Šubić Zrinski. Naš Lovac je odgovorio C i došao korak iza vas. Vaš Lovac veliki ljubitelj opere i klasične glazbe. Je, to mi je rekao. Koliko 3 puta mjesečno u Lisinskom? 2 do 3 put tjedno. Nemojte mjesečno. Ali samo ljubav i zloba. Samo ljubav, zloba ostavljamo za drugi put. Inače, Eros onoga svijeta je Milan Begović. Ljubav i zloba nisam siguran, ali mogao bi biti Demeter, to ne znam. A Hugo Badalić je Nikola Šubić Zrinski. Eto, pa vi idite na cajke. Da. Novo pitanje. Držite se, profesore. Može. Ništa nije izgubljeno. U kojem je sportu svjetski prvak 22-godišnji Norvežanin Magnus Carlsen? A. U biatlonu, B. u reliju, C. u šahu. Dejan odgovorio C. u šahu. To i ja znam, koji ne pratim šah. Koga je ono pobjedio? Ja se... Molim? Njega je pobjedio, jel? Ne, Carlsena sad nedavno, naš velemajstor. Ozbiljno? Da. Opa! A to je znao i naš Lovac i ostao 2 koraka iza... 1 korak iza vas, da. Tako je i bilo. Da. Netko prati šah od vas? Ja sam bio čak član šahovskog kluba Umag, igrao sam pa nekim Kad ste vi to turnirima. stigli sa svojih 39 godina? A znate šta, do 35. to nekako... Koliko vam daju ovako ljudi na ulici, godina? 100 kuna. Najčešće, što je najgore, oko 40. Stvarno? Da, kažu ja sam da... sličnu stvar prošao dok sam bio mlađi. Kažu Sad mi ne da- daju puno više nego što imam i dalje daju, ali s 25 su mi davali 36. Pa nekad sam još u casual stilu, pa nekako, ali ovako kažu da na televiziji zbog brade i odjela 40. Tako da se možda u sljedećoj pojavljam potpuno brijan i u kratkim hlačama. Brijan, gol do pojasa. Dolazim opet. Može. Idemo dalje. Još samo 2 točna odgovora. Koji je umjetnik svom imenu dodao nadimak Skijavone? A. Andrija Medulić, B. Franja Petrić, C. Julije Klović. Odgovorili ste C. Julije Klović. Točan odgovor je A. Andrija Medulić. Ako je Lovac odgovorio točno, igra za vas je završena. Lovac je odgovorio C. Julije Klović. Užasno, sad me užasno sram. Još mi jednu A šansu ne, daje. Andrija Medulić, Skijavone, Juraj, Julije Klović. Da, Franja Petrić. Dejanko Tigar znalac. Joj, ne, ovo je greška, ajmo dalje. Profesore, Može. idemo, nema više pogreške. Dejan neće više oprostiti. Sad ćemo. Pa koliko vam života treba? Ne znam. Mači ih. Kako se zove pjesma Ibrice Jusića? Ne mogu da ne zapjevati. A. Čovjek bez adrese, B. Čovjek bez kafića, C. Čovjek bez sudbine. Dejan je odgovorio B. Čovjek bez kafića. Jeste li vi čovjek bez svog kafića?
Pa jesam. I nama su u Dubrovniku ukrali naš glumački, nema više okupljanja na štengama ispred talira. Šteta. Odgovor je točan. 1 korak se do završne potjere. Naš lovac odgovorio je A, čovjek bez adrese. A zvuči onako... Pa zvuči, ja sam čovjek bez adrese, živim kud me voda nese. Da, boca vina. Da, čovjek bez kafića. Pa kako je to čovjek bez kafića? Sad kad vidim Ibricu, neće biti dobro. I još samo 1 točan odgovor. I još vam je dao malo lufta, pogledajte. Je, to je zbog imena, pomislit ću. Evo ga. Da. Nije zbog prezimena. Koji je najstariji nacionalni park na Jadranu? A. Brijuni, B. Kornati, C. Mljet. Odgovorili ste B. Kornati. Ako je odgovor točan, idete u završnu potjeru. Točan odgovor je C. Mljet. Je li lovac opet korak iza vas? Nije. Lovče. Ako je taktika, dobra je taktika. A gledajte, ja kad vidim Istru, Brijuni, mislim, mene srce vuče pradomovini, ne mogu ja Mljet. Evo ga. Može Mljet, može. Za reprezentaciju. Evo novog pitanja. Kojeg stripovskog junaka prati dugobrki Frankie Beleven? A. Kapetana Mikija, B. Kita Tellera, C. Texa Willera. Dejane, Ne znam. čitali bi to? Ne, ovo ja nisam. Ne znam kako pitate. Ja sam čitao B i C. A nisam. Dakle, o A ne znam ništa, to me zaobišlo. C nije 100%. Mislim da je čak B, ali A što ste vi odgovorili? B. Mislim da je, ne znam. Točan odgovor je... Jer poznato mi je taj dugi B. brk Frankie, uvijek nešto to letilo. Dakle, lovac je odgovorio B, Kita Tellera, i došao korak iza vas. Sve sam to čitao. Jel? Ja Pa sam Bleka, samo pa Alan Zagora, Forda. pa ovo. Ali navodno je ovaj kapetan Miki onako bezvezan. A meni nije bio. On je pio mlijeko. Da, on je bio mlijeko, točno. Evo novog pitanja. Koji western Sema Peckinpaha počinje neuspješnom pljačkom banke? A. Balada o Cable Hogu, B. Divlja horda, C. Pucnji poslije podne. B. Divlja horda. Ako je odgovor točan, ode Dejan u završnu potjeru. Točan odgovor je B. Divlja horda. Jedva. Jedno lagano za kraj. Dejane, niste igrali nešto dobro. Ni vi. To je bila sljedeća moja Tako je, rečenica. vratite mu. Ne, to je bio moj nastavak. Ali nisam ni ja, pa vas je to spasilo. Tako je. Dejane, na svoju poziciju. A sada rovinjski biser Anton. Antone moj, pa gdje se vi skrivate po Rovinju da vas opet nisam sreo ovo ljeto? Radi. A vi radite, za razliku od nas, potkošulja, kratke hlačice. Jel? Što radite? Trenutačno radim u grafičkoj industriji. Ovim putem pozdravljam kolegice. Rekli su da ih moram obavezno pozdraviti. Dobro, kolegice. Pozdravljam svoju obitelj, djecu. Mene. Može i vas. Evo, a za uzvrat minuta brzo poteznih. Ajde, probajmo. Evo, pozdrav i vama, vrijeme sad. Koja praživotinja dijeli ime s umanjenicom za kućnu obuću? Papučica. Točno. Koji najvažniji spoj kisika na zemlji čini oko 70% mase odraslog čovjeka? Voda. Točno. Tko je osnovao slavnu filozofsku školu Akademiju? Platon. Točno. U kojem se gradu odvija većina radnje filma Kabare? Parizu. Berlinu. U kojoj je zemlji bio pokrenut ekonomsko-socijalni plan Veliki skok naprijed? Kini. Točno. S kojim je glumcem u duetu Oliver Dragojević 1980. na Splitskom festivalu otpjevao na Dalinu? Boris Dvornik. Točno. Koja je žena alegorija slobode i nacionalni simbol Francuske republike? Dalje. Marijan. Kako se zove 100. dio ruskog rublja? Kopejka. Točno. Ime koje znanosti doslovno prevedeno znači ljubav prema mudrosti? Filozofija. Točno. U kojem je oceanu ucrtan zloglasni bermudski ili vražiji trokut? Atlantskom. Atlantskom, točno. Kojoj vrsti hladnog oružja pripada japanska katana? Mačevi. Mačevima je točan odgovor. Dakle, uspjeli se osvojiti 31.500 kuna. Mislim da vam viša ponuda nije potrebna. Vidjet ćemo.
Dobro večer. Dobro večer. Rovinjež moj. Tako je. Kako smo? A to je više žminski naglasak. A dobro, to je istarski naglasak. Pa sad. Nisam imitirao rovinjski. Istarski sukobi. Da. Nije Rovinj, ja obožavam Rovinj, meni je Rovinj jedan od najljepših gradova na svijetu. Slažem se. Zadnje vrijeme ima super i kulturne stvari, sad ima... I gastronomske. I gastronomske, imali su izložbu Dalija, baš Dalijevih grafika. Je. I uvijek u galeriji Adris nešto interesantno. Kožarić je bio ove godine, Kristal, ima svašta lijepog. A evo i ponude. A ponude da mi se ozbiljimo jer ovo je počelo biti zezancija 9.000 niža i 90.000 jer ste dobro odigrali, više. Dečki. A znam da si prije rekao da pucaš na visoko, što ću ti ja govoriti? Ja mislim da je viša ponuda za tebe imperativ. O, koje visoke, teške riječi. Ja mislim da si nam ovdje potreban i dobro je 31. Pa Antone, ako je ko pokazao da može na višu, vi ste pokazali, igrali ste stvarno super, a ja vam danas nisam u formi, tako da iskoristite to. Ništa. Žena će me staviti u top, sigurno, ali ja ću probati. Višu. A tako treba. Svaka čast. Dakle, za 90.000 kuna. To je već ozbiljno. A nastavimo s Potirom. Lijepi iznos. Lovac je 2 koraka iza vas, vama treba 6 točnih odgovora. A sad ću se ja ozbiljiti. Evo ga, prvo pitanje. U kojoj je državi službena valuta bolivar? A u Argentini, B u Paragvaju, C u Venezueli. Anton je odgovorio C u Venezueli. Točan odgovor je C u Venezueli. 5 koraka do završne Potjere. Lovac prati, 2 koraka ostao iza vas. Novo pitanje. Tko je autor romana Đuka Begović? A. Ivan Kozarac, B. Josip Kozarac, C. Slavko Kolar. Skoro ste ispustili ovih svojih 5 sekundi od njegovog odgovora. A. Ivan Kozarac odgovorio je Anton, točan odgovor je A. Ivan Kozarac. 4 koraka do završne Potjere. Lovac odgovorio A. Ostao 2 koraka iza vas. Novo pitanje. Koliko je golova Dražan Jerković postigao na svjetskom prvenstvu u Čileu? A4, B6, C8. Anton je odgovorio A4, slažem se. Odgovor je točan. Naš Lovac je odgovorio B6 i ostavio vam 3 velika koraka. A vama još 3 točna odgovora nedostaju do završne Potjere. Antone, sada vas pitamo. Tko na filmskom platnu nije glumio privatnog detektiva Filipa Marlova? A. Elliot Gould, B. Robert Mitchum ili C. Sean Connery? Odgovorili ste C. Sean Connery. Točan odgovor je C. Sean Connery. 2 koraka do završne Potjere. Lovče, to ste znali. I ostali 3 koraka iza njega. Antone, još samo 2. S kritikom kakvog uma povezujemo filozofa Petera Sloterdijka? A. Ciničkog, B. Kapitalističkog, C. Potrošačkog. Pa bilo bi Petera, a ne Petera. No dobro. C. Potrošačkog, velite vi Antone. Točan odgovor je A. Ciničkog. Evo lovcu šansa da se primakne na 2 koraka. Šansa koju nije iskoristio, ostao je 3 koraka iza vas. Dobro. Antone, novo pitanje. Antone. Koji je bio nadimak francuskog premijera Georgesa Clemenceaua? A. Leptir, B. Lisica, C. Tigar. Anton je odgovorio C. Tigar. Točan odgovor je C. Tigar. 1 korak do završne Potjere. Što je moj Dejan odgovorio? Tigar. Ostali ste 3 koraka iza. Neuhvatljivo. Pa, vrlo vjerojatno, ali vidjet ćemo. Ne znam, vidjet ćemo. Mislim, vrlo vjerojatno. Sve je moguće. Ruku u džepu, pa mislim stvarno. Pa mislim. I kapu na glavi. A slika vođe je tu. Na koji se dio Istre odnosi naziv Bijela Istra? Ajde, Istrijani. A na južni, B na sjeverni, C na središnji. Mogu ja. Ajde, recite. Znam. Ajde vi prvi. Evo. Ja bih rekao na sjeverni. A slušajte, vidjet ćemo. Pa logično je. Dakle,
Bijela Istra, vi ste odgovorili Antone. Na sjeverni. Ja isto. Znači svi. Točan odgovor je B na sjeverni. Yes. 3 Istrijana, čujte. 3 Istrijana, pazite vi to. Antone, odlično, ja sam vam dobro savjetovao da odete na višu, to sam jako savjetovao, a tako očekujemo i od Hrvoja. I recite ženi da vas izvadi iz topa. Ajde, vrlo se nisam sramotio. Topđija na svoju poziciju. Hvala. Ako izvučemo Hrvoja, imat ćemo 200 zvanja. Ali za to mora imati i malo znanja. Hrvojica, pa nećete valjda vi jedini ispasti. Daj Bože da ne, valjda. Ako se Dejan upali sad, gotovi ste. Da. Ali ja vjerujem. Sve ispucao. Vjerujem sve u vas. kiseve. Hvala. Na brzinu nešto zanimljivo. Dolazim iz Rijeke, nogometna euforija, Groznica. Sličite na jednog glumca, jako. Da. Sarajevskog, Admir Glamočak. Audicija, sjećate ga se? Da. Je vam to itko rekao do sad? Niko. Onda ću vam ja postaviti puno pitanja unutar 1 minute. Vrijeme sad. Kojoj je božici iz grčke mitologije Paris dao zlatnu jabuku? Heleni. Afroditi. Koji je naziv bojne indijanske sjekire i navođene krstareće rakete? Biglam. Tomahawk. Koje vrsti životinja pripada Napoleon iz životinjske farme? Svinjama. Točno. U koji je muzej pretvoren nekadašnja ruska carska rezidencija Zimski dvorac? Dalje. Ermitaž. Koji je domaći katolički tjednik 2013. proslavio 50 godina izlaženja? Koncila. Točno. Koliko nogu ima mitološko biće Kentaur? 4. Točno. U kojem je stoljeću španjolska gripa odnijela nekoliko... 20. Točno. Koje je piće na bazi biljnih ekstrakata spravio farmaceut John S. Pemberton? Aspir. Coca-Colu. Koji je ruski grad bio domaćin olimpijskih igara 34 godine prije Sočije? Moskva. Točno. Koji je uobičajeni naziv korundova dragog kamena crvene boje? Rubin. Točno. U koju porodicu iz reda dvopapkara ubrajamo vikunju i gvanako? Deve. Tako je, dečki. Od 11 ponuđenih, 6 točnih odgovora, to je 21.000 kuna. Nije loš iznos, lijepi. Vidjeli ste kako je Anton išao, možda i vi idete na ovu višu. Hrvojčiću, dobro večer. Dobro večer. Šećer na kraju. Da. Kako ste? Evo, ljucam malo radi Afrodite i Helene, ali dobro. Ljucam? Ermitraža. Ljucate? Ne. Ne. Nisam, dobro. A, dobro. Ermitraža? Da. Niste bili u Ermitražu? Nisam. Ermitaž? Ermitaž, dobro. Dobro, Dejane. Ovako. Ostaje na svojoj, tako da znate. Ostajete na svojoj? Da. Ajde, ponudite reda radi. 5.000 niža. Viša. Dobro. 50.000. Ništa od toga. Jakove, Dejane, Antone, slažete li se da ide na srednju? Može srednja. Dejane. Može srednja, samo Antone. nek se vrati. Apsolutno. Znači, to je imperativ. A kajmak morate naručiti posebno ako je srednja I oni porcija. se dobro, boje, neću vidim se samo ni 50. precijeniti, ni pocijeniti, ostajemo onda na 20 svojem. Ali ja nisam u formi danas, mogli ste to. Čuvajte to za završnu potiru. Dakle, za 21.000 kuna nastavimo s potirom. Prvo pitanje. U koje je bosansko-hercegovačko mjesto Roberto Salinas smjestio Troju? A u Čitluk, B u Gabelu, C u Visoko. Pucate na Visoko, jel? Da, to je Salinas ovo zlato, poznata priča. Nije li on Roberto Salinas Price? Da, meksički. B u Gabelu, Tako, točan odgovor. 4 koraka se do završne potjere, to je znao i Lovac je ostao 3 koraka. A mi o Visokom neki dan pričali. Je, bravo. Dejana moram na piramide odvesti. Da, dogovorili već sve. Pametnom dosta. Koja je površinom najveća članica Europske unije koja nema izlaz na more? A. Austrija, B. Češka, C. Mađarska. Hrvoje je odgovorio Mađarska, C. Točan odgovor je C. Mađarska. 3 koraka do završne potjere. Lovac je odgovorio C. Mađarska i ostao 3 koraka iza vas. Ali Lovac slovi pravu formu. To je obećavajuće za završnu potjeru. Da. Pitamo vas, koju je religiju osnovao guru Nanak? A. Bahaizam, B. Džainizam, C. Sikizam.
Hrvoje je odgovorio bahaizam. Točan odgovor je C. sikizam. Naš lovac je odgovorio C i došao 2 koraka iza vas. Baš bahati lovac, pripadnik bahaizma. Pomislio sam, nije da nisu. Ma niste i bahati. Idemo dalje. Kako se zove kolega Kirka i Spoka iz Zvijezdanih staza? A. Čehov, B. Puškin, C. Tolstoj. To mi je, nisam pratio, ne znam. Tolstoj neće ići. Točan odgovor je A. Čehov. A naš lovac odgovorio je A. Čehov. Ima jedan komad. Čehov je Tolstoj rekao s Bogom. Da, Čehov je Tolstoj rekao s Bogom, tako. Mislim da se ovaj zove Pavel. Tako je, Pavel tako je. A ako Dejan vama kaže s Bogom, neće biti dobro. Neće. Zato 3 točna odgovora i vraćate se svojoj ekipi. Prvo, tko je 4. stoljeća ravnao orkestrom Bečkoga novogodišnjeg koncerta? A. Herbert von Karajan, B. Vili Boskovski, C. Zubin Mehta. Hrvoje je odgovorio A. Herbert von Karajan. Točan odgovor je B. Vili Boskovski. Ako je lovac odgovorio točno, nažalost za vas je igra završena. Lovac je odgovorio B. Dragi moj Hrvoje, ne idite bez Bogom. Svako dobro, navijete za svoju ekipu. Ipak nemamo 200 zvanja, ali imamo 3 mušketira u završnoj potjeri. Naši najmiliji, molimo vas, pomozite nam, pronađite ih. Mladići, dobrodošli u završnu potjeru. Žao mi je što ste trojica, a ne četvorica. Branite iznos od 114.500 kuna. U startu imate 3 koraka prednosti, jer ste trojica, ispred lovca, 2 minute, svaki točan odgovor, korak dalje. Pa Dejane, stignite i nas. Može li? Može. Vrijeme počinje sad. Koju je granu društvene znanosti Auguste Comte uspostavio kao samostalnu disciplinu? Kriminologiju. Sociologiju. Tko je glumio lik udovice Tatjane u filmu Što je muškarac bez brkova? Zdenka Cvitašić. Točno. Po kojem je britanskom premijeru iz 18. stoljeća nazvan crni čaj od ulja bergamota? Dalje. Earl Grey. Kako se zove prvi studijski album Prljavo kazališta, objavljen 1979. Crno-bijeli svijet. Prljavo kazalište. Koja je troslovna kratica vlakova velikih brzina koji su u sastavu francuskih željeznica? TGV. Točno. Kako se zove crna traka koja se kao znak žalosti obično nosi na rukavu? Flor. Točno. Tko je u zbornu Bebeka autor kultnog putopisa U potrazi za staklenim gradom? Dalje. Željko Malnar. U kojem se gradu nalazi slavna magična fontana na brežuljku Montjuic? Barcelona. Točno. Koliko kromosoma imaju ljudske spolne stanice? 40. 23. Koji je Titan zbog borbe sa Zeusom osuđen na nošenje nebeskog svoda na ramenima? Atlas. Točno. Koji je njemački tenisač pobjedio Borisa Bekira u finalu Wimbledona 1991. godine? Štih. Točno. Kako su se prezivali supružnici Julius i Ethel osuđeni na smrt zbog odavanja tajni Sovjetima? Dalje. Rosenberg. Koji je nastavak predmet nazvan prema grčkoj riječi za nauk ili znanje? Koji je nastavni predmet?
Nauk ili znanje? Filozofija. Matematika. Na spomendan kojeg je sveca u nas posljednji neradni dan u kalendarskoj godini? Silvestra. Svetog Stjepana. Koja je boja u imenu najraširenije vrste čaplje u Europi? Siva. Točno. Tko je naslijedio Gerharda Schrödera na mjestu njemačkog kancelara? Alois Mok. Angela Merkel. Koji je grad administrativno središte površinom najveće hrvatske županije? Slabo. Žao mi je, dječaci. Slabo. Uz 3 koraka prednosti, 7 točnih odgovora. 10 koraka prednosti ispred lovca. No, nije to jamstvo lovcu da će vas i pobijediti. Pa kuku lele. 7 odgovora točnih. Sram vas bilo. Slabo. Ima da vas učenici zezaju. Ne, jedan profesor je otišao, ostao je diplomirani ekonomist. Da. I 2 profesora. Ne, diplomirani ekonomist, fizički, da. I 2 profesora. Evo, Dejane moje, imate 2 minuta, 10 koraka su ispred vas. Možemo li? Znate šta, nisam ja Mirko, ali daću sve od sebe da to riješimo kako spada. Može li? Može. Vrijeme, sad. Selena je u grčkoj mitologiji božica kojega nebeskog tijela? Mjeseca. Točno. Koja je najstarija uzgajana tekstilna biljka u čiji je povoj umotana i zagrebačka mumija? Lan. Točno. Kako se zvala grčka valuta prije uvođenja eura? Drahma. Točno. U kojem su sportu olimpijske medalje osvojile Sandra Šarić i Lucija Zaninović? Taekwondo. Točno. Koja crta na geografskoj karti spaja točke jednake slanosti mora? Dalje. Stop. Izosalina. Izohalina. Nastavljamo vaše vrijeme sad. Koja je država do osamostaljenja Istočnog Timora bila jedina većinski katolička država u Aziji? Indonezija. Filipini. Filipini. Pa Dejane, jezik za zube. Na pola riječi sam se predomislio, tako da to... Vraćamo vas korak unatrag. To je... Niste Dejane, ali rekao sam nećemo o tome. Filipini. Dobro. Riješeno. Koncentracija je tu. Trebali vam vremena. Da. Nastavljamo vaše vrijeme sad. Tko je redatelj Velike iluzije po najboljeg filma o Prvom svjetskom ratu? Točno. Koju je spravu sa njihalom za određivanje brzine izvođenja skladbe Johan Melzel patentirao 1816. Metronom. Točno. Koji je povjesničar književnosti autor mediteranskog brevijara? Matvejević. Točno. Čija je zastava bijele boje s plavim skandinavskim križem? Finska. Točno. 10 na minus 9 je nano. Koji je predmetak za 10 na minus 12? Piko. Točno. Planinsku riđovku, jednu od 3 vrste ljutica u nas, nazivamo i planinski što? Dalje. Stop. Planinska riđovka. Planinski što? Planinski znači nešto. Otrov. Planinski čaj možda. Planinski. Riđovka, planinski. Recite, mladići, vremena toliko nemamo. Znate, šta ne ću znate. reći? Planinski... Zmaj. Točan odgovor. Jedan pljesak, iako publiku nemamo. Planinski žutokrug. Žutokrug. To sam čak vidio u zoološkom vrtu. Jao, ribica moja. Ne, ozbiljno, sad se idemo se uozbiljiti. Vrijeme nastavljamo sad. Po kojem je danskom istraživaču nazvan morski prolaz između Rusije i SAD-a? Beringu. Točno. Koja je dekapitirana žena Henrika VIII bila majka kraljice Elizabete I? Anne Boleyn. Točno. Ekipo, ulovljeni ste. Ali najprije riječ ima pobjednik. Evo, Dejane, gorki okus prvog poraza je ispran. Ma, znate šta, daleko je to od forme u kojoj ja mogu biti i koju ću doseći kroz neko vrijeme. Kao stara ruska vozila, ali kad ga gurneš... Nisam ja zadovoljan još tim. To pobjeda, poraz nije bitno. Bitno je kvaliteta igre koja još ni tu, ali doće. Tek smo ušli. Slažem se. Ali ovo nije bio neki cilj, 10, kažem, doma i učiti Juditu malo i... Pa, Boga mi, nije vam ostalo. 28 sekundi. Ja sam mislio da ćete vi to i prije riješiti. Tamo još za 10.
Mladići? Ništa, samo poruka Dejanu, malo Ludovika i to malo pogledati. Pamtim ja, pišem ja svoje greške, bez brige. Ništa, bili smo loši, eto, ja prvi. Srame. Dobro, jedini koji nije odgovorio ni jedan netočan odgovor sam bio ja večeras. Dame i gospodo, dragi moji gledatelji, hvala što ste bili u Spotiru. Budite uvijek uz nas. Ugodan ostatak večeri.